orege tukamunyita ogeni muno thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimuri tugaga Kimuri ona toikiria gitigagwo o gikimurika ona mwena ũyũ ũngĩ muthenya wa mũthĩ tukiarĩria ũhoro wa mirurungano bururini tukayuria tiriri mirurungano ĩno ri nĩ atia ireka gucokia bururi ũyũ na thutha tondu turona mwena wa mũng'ethanĩro NASA wakiuga marikoragwo na mirurungano o Jumatatu na Juma Monday na Friday Kona mirurungano niturona guthurano ditimurano kasa na haria aroge oigire ati kora githumo kiuga matina kena todo tear gas ndirare na taste ya strawberry na kabanira na nĩ haga igoti na andu he billboard ekiretwo haria Mombasa haria ferry ukiingira irarehe thina muno ya mwena wa mũng'ethanĩro ikiuga Raila Baba Raila Mwana Raila Baba mtakatifu Raila Roho Mtakatifu nirarehe thina muno ndio ya tukumiarĩrĩria ngwĩciria nĩtũngĩramĩarĩrĩirie irathi rĩa turarĩ na maandamano NCIC no tũgwĩta andũ a kanitha na tukorwo tukiarĩrĩria tũgĩikĩria twĩna mheshimiwa kanini kega owe mubunge ũrĩa wacokire kaunti ithatu Nyeri na Kirinyaga na Laikipia na ndero ngwĩra ti kũhonoka ciarĩra nĩ wĩra waku na ningĩ twĩna Nderitu Mwangi mũhũri wa biacara gũkũ Nairobi na ningĩ twĩna wakiri Ndegwa Njirũ na wakiri auga kivoto kivo okay nitukura mawoni ma narua no mirurungano ino nayo nikoretwo igithie na igakeria mihaka riu turona nginya ciana cia thukuru cia university na cio cingirire maundu macio tareke tuigue tondu mena press conference thaici Bidi Bidi must go. Since Bidi took over this university, a lot of atrocities has been committed not only to the comrades but also to the member of staff. Therefore, comrades are telling Mr. Bidi that it does not matter how long you are going to postpone this problem, but he must go, and going he must. Therefore, we want to tell Professor Bidi that immediately the school open, we will meet him head on, and we will make sure that he goes, and going he will. Therefore, the member of the press and comrades in large, we want also, because we as comrades, we had 3 irreducible minimums that we wanted to be met by the government before we can engage in any talk. First irreducible minimum is for One Boy Net and Matiang'i to resign because they have not been able to protect the citizens of this country who are comrades and the citizen at large. Therefore, we want Matiang'i to resign. Secondly, we want Bidi to go. Bidi has not only not been able to run this university as a professor or as a world-class university. Right now, as we are speaking, university which was #1 in Kenya, we are being told that Laikipia University has overtaken us in terms of academic excellence. Therefore, comrades, we will not allow. Another thing that we also want to tell the nation, Bidi has stifled what we call democratic space in this university. We know that university students are adults who have right to join any political party. And Bidi has gone on rampage suspending any politically active student. And him himself, who is the head of university... Ni press conference irathi na mbere kuria University of Nairobi huko muciĩ wa Nairobi na uguo tugithia na mbere ni kumwira ati University ya Nairobi ni yahingwo. Niguo kwiragwo it has been closed indefinitely. Gũtuĩkaine kaigũrũ ri na gũtuĩkaine no nĩ mekwĩrwo na gwatuĩka University ya Nairobi ni yahingwo. Na niguo maundu maria Nderitu tukoretwo tukiuga atiriri ati ciana cia thukuru ikerorera uria atati mareka. Yes. Na igwa riu marauga ati irreducible minimum. Maundu maria turaigua politicians makiuga ri no mo maya turaigua nyingĩ ciana cia thukuru ikiarĩrĩrio horo wamo. Ĩndo igwa magetia maandamano mwana ũngĩ ũkauga twĩna business community. Aya makauga matigathiĩ gĩthurano, ara magacoka mbunge makauga nĩ mũkũmenya. Na ithuĩ tũkũhinga vuverio na ikahingo. Vuverio ciothe. Na maiko kaundu kau goka rĩ nĩ karoragio ũguo Professor Bithieka nĩguo ngĩrekĩte mbere ya gwĩta borithi cingĩre thĩinĩ wa university na gwĩka maũndũ marĩa kũratuĩka marekĩkire.
ona korwo kurerwa ati nigwo gwikwo tueria ri na nyingine ndronire na utueria ni urekirwo na urekwo ni IPOA kurerwa na urona ni atiriri ati thiini wa clips iria ciothe ironanirio clip imwe tu ni oyama utueria uria urekirwo ni IPOA thiini wa clips imwe kwaja ni ya last year ode turaga yona wanirika kuonania urorege no rukire kirorio atiriri Michael na thamu tondu tukire na atongoria haha ni njui wina arutwo akwa kuma Kieni muthuriti nditu yake na ndangikora ta ina ciana kou nathomeire ku karigwa atiriri agikorwo devil's advocate uri atiriri Michael agikorwo waganu ni wekikire ni arutwo ri university ya Nairobi yari 8 GSU yuke huri arutwo kana uguo eko muthe niguo ari eke hindi yo aigate arutwo nuka nikiuria kiga gya kuria ni atia kwari gwite uguo eka tutanacokia ri please ketoro ni tondu nturerwo andu ni mararakara muno twaraga kurwa mawoni mao no mararakara tondu magatua hage muthenya wira mai maingi no ndagika nicio cira tutara twajie na SMS Kimuri abuge aito no kwaria tu they don't act what a shame ni Nancy Shogakawa Hai Kimuri. Unfortunately, very few the so-called commentators seem to be objective. In fact, majority are elite sycophants. Yeah, congrats lawyer Ndegwa Jiro, he among the few objective ones. Ratwela litwalia kuhoshoge Hai Kimuri gusiria delito nego dikireria Hai Kimuri hizi strikes nishira hotomia wojoria muno naguya moige urarehwo ni the so-called business community. Mimi naona mtego hapa nasa ni si mchezo. Mshahidi gatanga. Asante Mshai. Na ate Mirurungano gutire Mirurungano uria twamiwe turarora arurungani ni akina nani nie ndirona imwana mena kindu gitagwo mob hysteria makienda guthukia biashara na kuenjoy in TV mundu urenda voice yake mundu arenda voice yake iguo makoragwo mari organized systemic and not violent or destructive kuche ni gora goro igie demonstration kire kuo reu no incited crowd most of whom don't know what is all about. It's social entertainment. Unfortunately the country is bleeding areto bina. Thank you, Mono Bina. Kushogia Kauga Hello Kimuri. I'm a witness of good work you're doing. Thank you, Mono. Enjoying my maternity leave. Congratulations. Ginyamona wako akemenyera moko girorera Kimuri. No muga idea mono. Akauga situ uongoje 226 wokirago dhukia bururi na Mirurungano Helen wa Teskam Embulbul. Santi sana. Kushogia Kauga let Uhuru be advised be wise men by wise men that denying Raila and Kalonzo their security will be the basis that will be used by Maraga to deny Uhuru's win. The hidden card with NASA is not amendment or IEBC. It will be that our security was withdrawn and therefore we could not campaign. A minor from Kitengela. Delito na mai kigaideka muno akauga mo gaideria mheshimiwa kanini kega. He's young but so intelligent. May God bless him and raise him to higher heights. Thank you. Usoga kugate. Erero delito na newe wadoma number 8 gaideka na mo gaidere mheshimiwa kanini kega. He is young but so intelligent. May God bless him and raise him to higher heights. Dana gatwera no. Uda kurora no amwe no riko. Mike now you the rallies and demos are caused by now government when they by the now government when they are bound to illegal removal of former IEBC officials. That's how you push still you do the same. The BDMPs need to up their game. They let us down badly. Reverend Francis Inooro. Thank you muno mutugatiri Francis Gishuru. Mirurungano eno ne athina riria megwakia miaki githeti barabara citu marathukangia ai ni mundu gwitwo Calvin ucogia kauga muriaga Kimuri kayo watho utaroraga mu biashara igwa bwana Derito Mirurungano ni nginyari akauga Raila kai iguru ria watho na akauga ni wajiko ta uria muratwita ni maoni mawajiko tugo turagwita. Asante sana. Only the Wanjiko view. My basic grasp of the English language tells me there is a world of difference between demonstrations and riots. What happened in Mombasa was a demonstration, while in Kisumu there were riots. Hence the use of tear gas in the latter
case ni gicuru Mwangi ekoria Laikipia ucio ngekogate Hi Director and Mike Gedria ageni acio othe na wira wa kirinde gwajiro ati gutokira guoya ati turi aubekire keiho shosho wa Angel. Asante sana Jojo. Na murega jaba cia Kimuri. Let me tell you that when a country does not have a strong leader, it corrupts the way Kenya is doing. Is that true? Where? There is a difference between cowardice and being peaceful. Wajiro Dennis kumakiabu na by the way mheshimiwa torio hau he mawoni maingi muno haha maroka makiugaga muroneka mwina guoya muroneka ati inyuĩ muhunjagia thayo no mukihujagia thayo mukoneka mwina kiguoya fulani kia muthemba na gukerwa atiriri ati mukienda twiciria ati gukira kwanyu ni uge ati hare gukirari tandu tukiretie uge ati na rege mutie na idea aja tondu gotini hanini tu twalie na Hassan Mugambi ekuria University of Nairobi kuria sukuru akana University ya Nairobi yakoro ikihigo indefinitely ati thukuru sio no higo. Hassan Mugambi bari asubuhi naona huko gangari kabisa pale University of Nairobi tunasikia shule nzima ile imefungwa indefinitely na kidogo nimesikia kulikuwa na press conference na wanafunzi kadhaa pale. Pengine utueleze ni kunani pale University of Nairobi na wanafunzi wanataka nini? Naam, wanafunzi hawa kama ulivyosema niko hapa na wanataka kuondolewa. Baadhi yao wanataka kuondolewa kwa yule naibu chancellor wa shule hii ambaye ni Professor Mbithi. Wanasema kwamba amekuepo na hajakuwa mwenye kuwatetea walipokuwa wanapigwa na maafisa wa polisi na vile vile kabisa kwa masuala mengine mengi ambayo yameweza kufanyika katika chini ya uongozi wake. Lakini hilo ni jambo ambalo limeibuka sasa hivi, lakini kutoka asubuhi ya leo ya shule hii ya University of Nairobi iliweza kufunga shule hii mpaka wakati ambapo wataweza kutangaza ni kwa nini haswa ama ni lini haswa wataweza kufungua tena shule hii. Na kama unavyoona basi nyuma yangu ni wanafunzi tu wameweza kusimama na wengi wao wakiwa wamebeba mabegi yao wanaelekea manyumbani. Manake hapo jana kulikuwa na mtafaruku kidogo katika maeneo wanapolala wanafunzi hawa ama kule kwenye zile hostel, na waliweza akisha moto mbele ya baadhi ya ofisi za inajulikana kama the SWA office ama Students Welfare Authority, wale ambapo wanakabidhiwa vile vyumba ambavyo wanalala na vile vile kabisa wasimamizi wa maeneo ya wanapolala wapo. Maeneo hayo yaliweza kuwa yenye kuakishiwa moto, na ndipo sababu asubuhi ya leo Seneti iliweza kusema kwamba itafunga shule hii mara moja hadi pale ambapo itaweza kutangazwa tena kufunguliwa. Lakini ni swala ambalo pia limeweza kuzuia mgomo ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika. Wanamanaji ama wanafunzi walikuwa wanafaa kufanya maandamano hapa hii leo na kesho kuweza kupigia upato ama kuonyesha kusikitishwa kwao na swala zima la madai ya maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi wiki iliyopita walipokuwa wakiandamana kupinga kukamatwa kwa Babu Wino ambaye pia vile vile kabisa amewahi kuwa kiongozi wa SONU hapa katika shule hii ya University of Nairobi. Njenga. Lakini kabla nikuachilie uende zako kidogo, tunaona ni kama kuna mambo ya kisiasa ambayo yanaletwa kwenye shule hii. Kidogo tunaona kwa mfano tunasikia wanaandamana kwa sababu Babu Wino ametiwa kizimbani. Tena tunasikia wataanza tena kuendelea na ile migomo ambayo ndio imefanya shule ifungwe kwa wakati huu. Sijui kidogo kama umezungumza na yoyote pale kwenye shule ile akuelezee, je, kuna mambo ya kisiasa ambayo yanaletwa kwenye chuo kikuu cha Nairobi?
baadhi ya wale ambao tuliweza kuzungumza nao na hata katika hotuba yao kwa waandishi wa habari ambao waliweza kutuongelesha wakati muda mchache uliopita, waliweza kusema kwamba kumekuwa na swala zima la kuwalenga wale ambao wanajihusisha na siasa katika shule hii, na ndipo sababu vile vile kabisa wanasema kwamba wana haki ya kuegemea upande wote wa kisiasa ambao wanapenda. Manake kuna tetesi kwamba kuna wale ambao walikuwa wanafurusha shuleni kujiunga na mirengo mbalimbali ya siasa, wale ambao walijiunga na Jubilee waliweza kufukuzwa, na vile vile kabisa wale ambao walijiunga na NASA waliweza kuelezwa kwamba waondoke shuleni. Hivyo ndivyo, hayo ndio baadhi ya madai ambao wanaweza kusema wanafunzi hao, lakini ni swala ambalo bado hatujathibitisha, manake hatujazungumza na yule naibu chancellor wa shule hii ambaye ni Professor Mbithi, ambaye vile vile kabisa wamemshtumu kuwa mwenye kuwa na mrengo wake wa kisiasa, licha ya yeye kusema kwamba wanafunzi wasijihusishe katika siasa. So kwa hivyo ni swala ambalo tunaona ni jambo ambalo siasa imechangia pakubwa katika mtafaruku huu, na vile vile kabisa katika mtafaruku wa kufungwa kwa shule hii. Tunasubiri kuona iwapo matakwa yao ambao wameweza kutaja hapo, wanasema kwamba jambo moja ambalo wanataka sana watakapofungua shule hii ni kwamba aondoke yule naibu chancellor kutoka mamlakani, lakini ni swala ambalo tunasubiri kuona iwapo kweli litafanyika. Naam, barabara kabisa. So Dr. asante sana, unasema asante, shukran, endelea na kazi njema. Najua tutakuwa tukija kwako wakati usiokuwa mrefu kuangalia mambo yanaendelea vipi. Nashukuru sana. Ni mwadikito wa mohoro Hassan Mugabi kule University of Nairobi kule thukuru cio wahigwo nyodo wa Mirurungano oino turareria oro wayo na ruo muno tutiye ndeka nyinyi tucoke thiini wa ndereti itu na ndiwe hihi tondu oro mugithondeka mawatho ri hena kiuria kiu waigua ati ne kongrake higito ira ndigichi yukiona wina mweke no gitu ogitucokereria hari maundu maria meho ati kurerwo muri andu aguoya na inyu muroneka murathi githurano tugicokereria o haria twambiriirie no mwena wa NASA matireka githurano matironeka ni ati amoe mutoe oria mugire te murenda 70+1 mwathi igoti-ini kura cianyu gituika mai ni ati amoe mutoe ndireciria hari handu twakiumbikire kiiho na ni wega rimwe riria mundu aumbikirwo kiiho akauga ni aumbikirwo kiiho ithio tweciragia ati Supreme Court na IBC ni magukorwo magitwarithia maundu mega, but unfortunately ugikorwo ati kundu gwitwo Supreme Court kuringana na watho, kuringana na uria evidence ira mareheirwo, na evidence imwe ni guthondekwo yathondekagirwo kuri IBC tutingirura utari kuri evidence mawakiria nyobatie kuroja kuri andu maikarire thi magithugunda gwika nae kana gwika undu na magitwara maundu kuria na tugikorwo tugitwirwo kuringana na maheni. Na nikio turuga atiriri gatiba eno 1 na kanitha ne tukuga ne wehia witu munene ma ati kanitha ne atwirite gatiba gaka tutikambe kuhitukia twambe tukarore wega no ungiririkana higo 2010 ri uti mundu enda kuigua ndu mwena araira ri mauga gati uri araira athoma na niuga nikega na kugu itu mwena witu ri mugathe mwai wake bakire to ni athoma ri na ithu tukiuga nikega gaka gatiba niona deka mathabu makwa yigukahete 20% nijue urauga 10% ati niko maundu maria mega maria mabataire ukuroku no ninge turirikane atiriri bururita wa Ngeretha ri nduri gatiba kandike tondu kuringana watho kana andu aria meite-ini ri mabataire gukorwo makirora the letter and spirit no ithuĩ kaingĩ ri tutiroraga spirit turoraga letter na nikio wonire gatiba eno twakinya ni kumithondeka twendaga gwikira maundu mothe na niho nguheana ngerekano ati kuga ati urathi Nairobi nigu ambirie kwirira mundu ati ni ukuruga bambu haha agohure kona ciga na tubataire gukorwo gika maundu macio na nikio ithuĩ turauga atiriri ithuĩ tutihota guthi gucokaniria na andu aria tondu kwiragwo atiriri mungiambiria gucokaniria na mugurukire muguruki ma agioka uthiĩtĩrwo gwĩthamba ri uri rwĩthĩ-inĩ ri ni gwĩthamba ũrethamba na nĩ mũndũ agĩthambaga arĩ na nguo muguruki oke oe nguo ciaku ore na cio ri ungiambĩrĩria kũmũingata ri kũngĩtuĩka nũ muguruki ni uri wĩna nguo kana ni ũratengerania atarĩ na nguo riu twakiuga atĩrĩrĩ ithuĩ muguruki no
Of course, you get the of your leg, you get the of the other. No, get the of your cake. Nuria, they will talk about it to go together now. If you talk about one of Kuligan and now, one of the other. On a question yesterday, Supreme Court. If I say you call your Ekirora, the spirit. Tiga ginya letter. Nani go to na wakili nyo yugo. If I say you call letter and spirit. On a little bit of a chair money day. And if you get to Mali to the Kurora, the Balia, if I go worry. To define me. To Kurigan, not only the Supreme Court Mageka. According to Black's Law Dictionary, what is a chairman? A name given to the presiding officer of an assembly, public meeting, convention, deliberative or legislative body, board of directors, committee, etc. Good. Timodo. Kurikana na katiba ya nori. Ogu kalere. Ti ogu kalauga. Kalauga chairman ni chebukati. Kurigana na ulia tuli kahidagaka. No hivyo tuweda kugatire chairman ni ulia oikalere yetekeu ya chairman kahidakau. Na hivyo abuge tupata ile ukoro tukidiva ini. Eto do adoya ni maloni Supreme Court ro ni lele no ginya to kamonagia. Ginya ni atea. Ko bona dena na IBC na Supreme Court. No mono dena ore munene the Supreme Court. Uwele definition ito ya chairman ni ni kugatire timodo. No le mudu ya wikalire getekeu kahida kariku na tukagatire metara na metarata na tukachoka tukadefine metaratara ya uria mudu agikoro aikalire getekiriku. For example, agikoro chairman dari hori orego ile example ya president ya ikoro dari kwori hinya wo the otigagiro deputy tukagatire chairman ya tari hori hinya wo the ofata ile gobi kure mudu wetago ke deputy na ginyo lake deputy ya ikoro tari hori yodo agetumike mwekana kile kigire hizo tulonile Supreme Court mo wa jaji ogwetwo Mohamed Ibrahim aikareta gatagate ineka deliberations akarora na gathi thibitari mundu wothe obetwo na thakame na mwiri gutiro ndo gutagihanika uigwa nyama no kuhane kiondu na gikuru no kuhane kiondu ri mutahingo nyegwe gatiriri agikuru ndu no uhanike ri ni ukuhanika kugo eko no kuhanike gutwikete murenyo cio no wage gukorwo uri kuori ndio ndo ngire ginya smoking wajara na murone guka gutuachira ile chiro ratu gwa korwa na kaudu agikorwa hakoro hari na mechanism ke watho kugate mundu cio agihera ri uyu ngina kenya wekate ya goikadera goda tumadina ihenya nigetha tuthii turekie tugacoka tukaugatire ri o hau ni tukwenda iyo ni definition nigetha tukorwo twirite gatiba chairman turauga no tutiauga ni mundu turauga to define chairman no na chairman tuauga na icio na ile ho ni karugano kega kanene gakuga chairman no na gikorwo chairman dari ho the vice chair will take over nigetha tweherie ra kuneno wakeri uhoro wa quorum tukaugatire ri quorum ri ona kuria bunge itokorwo na bunge magana meri magana matatu ma 50 na quorum ya bunge ri ni 50 na imwe tukaugatire ri ona kuria IBC ri ni mobataire gukoro at least half ona twagoro tuli very fair tukauga at least half mako mari mugwanja kugo tukaugatire nigetha ma make decision ri ndironi muthenyo ngeche bukati magithie mare aigana weche amani na mundu umwe no kona decision kana maundu maria mararia ri maratuika ati niyo kamite yugite tuka define ginya kuora muni andu igana at least matigakorwo manyihiire atatu iyo ndio the minimum quorum wa gatatu ni uhoro wa nomination ya presidential candidate ukirona riria independent candidate mara nominate gwori mundu athia karehe list ya maretwa ma andu ra mara nominate na kwa ruri ukona aya independent candidate ri mara nominate ginya ni a member a kiama fulani ona riu urore ginya rigi candidate wa kiama fulani akanominate ni a member a kiama kingi tofauti tukadefine tukagukorwo wa Jubilee ubataire kunominate ni registered members a Jubilee agikorwo ri independent candidate tukaugatirire ubataire kunominate ni andu metayandikithĩtie kiama ki ona kiriku ito ndo antio ni wandu ria maragupushi uthie mbere neno ni ya kweheria yoronire kuri ginya njuka ciurekira mundu rauga ati urokira kiroko rauga agokana ginya na ndarona ginya kura magana 5 at least nigetha tukauga atiriri ugiuka kurugama presidential candidate ri ugakorwo uri mundu wina substance na watho ni ugite atiriri presidential candidate kana deputy wake agekua Pero na ginya wadi da tokio no the deputy wake agekua githiro no gucenjio kingecenjio na mieri egeri tukenda tukauga atire twenda kugia na serious people aria maruka kuruga magite giake ya president wakana
serious people ni kuga mundu rangekua mundu wina andu makumite thutha mundu wina andu makumite thutha mundu tweherie njuka baru ni getha tukieherie njuka wa kana tukauga atiri githurano giki gitu ri tutida tukiinsist uhoro wa electronic githurano giki gitu ni manyu na manyu ni kuga atiri we ni wauma gwaku mucie manyu wathie manyu ari na ngari kana maguru wathie wanengerwo karatathi wekira x iyo ni manyu no iyo tukikoziza tukagate githurano giki gitu ni electronic na tukainsist muno ati githurano giki gitu ni electronic ati moimerera maria tugukorwo twina muri mabataire gutumwo electronically tukauga ni wega na icio ni ndeto njega to technology no turathi na mbere no tukauga atiriri handu hakuga ati githurano no gikorwo kiri manual all electronic ri tukauga and nigetha tukauga atiriri kuria gutari na 4G takwa nderitwa ihura kuria endracha kuria rugongo ri ndiria gathimo waka ka hura bicha ya maumirira kiaga gukinya Nairobi ri ati fomu yo no erehwo physically na tukachoka tukauga atiriri hagikorwo hena thina wa ile yatumwo electronically ri andu magacoka hariria manyu tondu primary data ri ndiari electronic primary data yari manyu na nikyo ginya Supreme Court mbere ya matwite itwerere matuire kiria magiambire gwika magiaugire tondu maugire ati guthurana gutiari na thina gutara gutiari na thina magiacokire gutumani ku kwari na ki na thina na gutumani ku kwari electronic tukauga atiri aiko gutumani ku kwari na thina ri na gutumani electronic ni ku kwari na thina ri then iteke tuongereke kigo and manyu nigetha riri ino electronic igiko na thina ri cihingurwo that for ciothe that 4A ciothe cikiatia itwaro ta ciagwa kwa kieni 229 tondu na polling station 229 that 4A ni personally I will make sure ciothe ni ciareho kundu wetagwo Nairobi wa gatandatu tukauga atiri nigetha Supreme Court tukeni kuna rifai githurano ri mbere ya maugite ni makina rifai ri no ginya mandu macokio hari primary data gutikana twikerekia ati tondu electronic ni arehe thina ri ya gutwike ati githurano riu gikiate gikanjwo nita mundu umite na ngari githumo okay akinyo hare Westlands ri acemani na muvorithi akore ngari ino ri ndire na matawa meri na indicator ina thina ere ndereva wa ngari yo turakwira atiriri ukumite ku githumo wenda wapi uchokio githumo i uthi uthondeke matawa macio na indicator icio ucoke ki Nairobi ugu niguo Supreme Court yekire ya mundu kinyite Nairobi akero chokoro okure githumo atonwo kana ngari itari na ki itari na matawa most importantly tukacoka tukauga atiriri tukauga procedure eto ya nderu juke hale hawakiri procedure ya fresh election niki tukauga procedure ya fresh ibyo nigyo to define fresh election niki na fresh election tu define tukauga atiriri ni mundu ria watu wala petition no ria wa twarirwo petition aciere niyo marishoka kindu gitagwo ki fresh election nigetha hatigakorwo hena lakuna ubwe ate fresh election ira gwatirere githurano giki gitiekekire na andu macoke ringi ati kwambiririo rongo na gap ya watho hage kamwanya jokli musiko bau gitumi kira kirasoma parliament ba legislative and wa lakuna net at the current status kwina lakuna ni makana sema we eho aya joke de ulia trere de kwina lakuna i mundu athiro ni kurwa gikatia wagiro ni kurumirira wikara ogu in oblivion kana gutena ndu urekai kana wagiro ni kurumirira at least the legislated law aikoromero roboro ata article that wanda chitirira kwiroboro nominations mwagiro ni wikara ogu muge kwina lakuna we enjoy the ride kana wagiro ni wikara nominations ni kana mukoro mwe safe ate nui kugituka ati gugucokerwo ri egutwike ati nomination na ni hari time na izi cia thiko iria cikora but gikene 50+1 gikene 50+1 nikihuthu tondu riri ni simple majority asa mheshimiwa githurano gikene 50+1% reke ndikie riria muracindana muri andu eriri mundu rio cindaga ri akorwo na 50+1 mugicindana muri andu eri mundu ria wacinda ri agona 50+1 so basically simple majority wecho tondu matha maitu ni marathira ri he kaundu maiko itangienda gaturire ngerekano heanagwo ya ng'ombe hunagia iria itura etiguo no muthenya uyu ngiri gako ina mastitis ng'ombe ni kuragwo yoragagwo ruling ya 2013 na 2017 ri Supreme Court ri yari njega 2013 yatuika nigire njuru 2017 wakili ngienda kuga atiriri Supreme Court nego tirego nokoro kibawa gitio na ndipo rego tine
vena kache mtu kwa wana tubana ta mawakiri na ndora marumagira common law principles ira cia kuria ngeretha ona rira wasira na mundu akuni atwiro kuthike nyonga na niramenya mundu cia atwirite kuthiko nyongwa uga most obliged my lord na niramenya mundu cia atwirite kunyongwa ona rira wasira na mundu athi kwobwa ndwiraga igoti we ni weka uru we ona ndona thoma watho ugaga most obliged my lord atiri ndacokia ngatho muno ni undu eteruri ake yaku na mundu kathi kunyongwa no riwa kiria tiganagira na mundu akathi kunyongwa we ukendo kwa client ukoya client no riwa the problem here is mugindo yuri akerwa ni gwikwikia augire na gutwirira gagithi agicoka twithini wa githurano na githurano ikira gireto ni watho aitha ni gigwikika na gitigwikika kuri o mundu mwachi tu agatengera thini wa igoti riu mugithi agicoka kiga atiriri mundu mugoda rumagwa tondu no ricoka wakaga katia agatugurire mbugu riu itwire kana gutaura kana agagutaurire ithi twatwika andu akuruma mundu mugo na thini wa gatiba gakaturario boro wako gute institution yengi yewe koe gutego tirengiro ikane thini wa gatiba guteke nduke ngitwithania ngwe thini wa bururi yitu tiga magoti mai maitu memega kana memoru koguno nyitugie na faith na magoti mai maitu na tira andu magie na faith na magoti mai maitu kritikirera umane ni muno muno rauma kumwe na wa majority no itrauma kumwe na wa minority tarute urie na tikande ngenda ku discuss her lordship Justice Dongo augire atiriri ni athomire each and every form that 8A aracoka ratwaririo petition mundu witwa Apollo Mboya akera gwa atiriri Supreme Court marikirie gwikara ndi kuthikiria cira mweri 28 mweri emwe magioka magituthomera judgment yao ni uraturire no athomire judge no arathomire all those forms nigetha uke gutue twire judgment yake ya page 400 ya page 400 no muthonyero ka gutue dissenting judgment yake aratwira ni athomete all the forms in 40,000 polling stations. No. Kaya na bedi form ile chetu alipo kule yale ikiere 40,000. Ile kule kwa na issue zile ikiere 40,000. Mwesh, neketu kiona kwa kidina forms yake ni no polling stations yote. Akodo atereni Apollo Mboya. Is it humanly possible for you to read on 30th all the forms nigga be any dissenting judgment? Akire na Trenda kugatiriri. Nitutie goti tutio no gacoka kuthi kumuthenya wa rucio na tutingera kuthi goti turume goti turi politicize riage capacity ya gutwanithia ngwe thini wa bururi uyu wa utana ni kwa mũgũri wa biashara hanini tondu ariri twina we wakiri nawe muthondeka mawatho haha ri twina uria wagirwo ni guka akorwo akiheana we mwenye akorwo akiuga atiri na nie de business community nie de muhuri wa biashara thini wa bururi uyu ri ugu niguo turenda inywe mwivangite ate reke njuge ithuĩ ta businessmen nĩ twaiguire twaretwo mũno down and I can speak also for Wanjiko nĩ twaiguire twaretwo mũno nĩ judgment twaretwo down nĩ judgment ya githurano kia mweri 8 wa kanana tondu gutire mundu dirikana ndare wakwa sitting room ngirora judgment hiyo no ria ndaigure judgment hiyo ndamakire muno na ne njwe ni amakirie not only me andu a Jubilee othe mamakire on judgment hiyo ithwe tutinafata na process ndi ratekirwo kia ni parliamentarian na wakirito uyu ithwe turenda githurano giuke na niguo turera andu aitu meharirie ati gwoka mweri 26 twenda gukorwo na namba nyingi as Jubilee tondu ngugando wa Jubilee na ndihithaga twenda gukorwo twina namba nene gukira iria twari nayo na group iria ndongoragia itawo the hood group twina kiria slogan tureta adopt a voter adopt a voter yugete atiriri we ni uwe mundu we Njenga ni we andu erikana tumata vote hindi wengi ungipeleleza kanini kega ni oe andu maiganona derito ni oe andu maiganona wakiha ni oe andu maiganona to make responsibility yo ithwe ati andu acio matavote na riu ni njoya andu atano to make responsibility ito eka tutige kuwo kumira andu ona last time no maumirire no riu turenda go adopt a different strategy ati wegerera mwenzako itura-ini rirorei umenye no utathire last time mugeranire uguo kamwira tukinyete polling station murenda andu maumire othe ni mundu muroiga mukumiria kwanyu ni kie murenda to maita maingi ndanona kura maita maingi itari value
nä atä ituä no ciumä o å rä a ciumä re kwä na å ndå mugä te atä rä rä na ithuä twaumä ria ici kwä na maå ndå maya na maya no thiothe bata witå nä stability ya bå rå ri na stability ya bå rå ri ä ngä rehwo no kä ndå kä mwe nä njå na cai na maå ndå maingä raintendi gwä ka no nä njå må ico wa å horo the vote kura ya Wanjikũ nä we gakorwo ä gä cokia må tongoria wa bå rå ri ona maiga nyamå igana atä a matå he gä ca gä kä tå gå cirå ga ciothe na kura ya Wanjikũ no ä geka atä no ä gathana tondå nä guo nayo constitution nä yugä te atä rä rä andå a marauga mena maå ndå igana rä mwe ma gå thararia gä thurano gä kä ona mumä rä tie ona mwadaptä a vota na nä kä o tå roria atä rä rä nä må racokanä rä ra inyuä må gacokanä ria meciria må kauga atä rä rä atä ä no nä o public participation itå twarorire hena maå ndå merä hena voter turnout må thenya wa gå ikia gä thurano na hena process ithuä as a whole group tugete atä rä rä process ile kä tå matigä re twä na majority in parliament twä na majority governors twä na majority women rep twä na president wa bå rå ri na må nini wake na twä na thirikari at the moment tugete maå ndå macio tå gå tigä ra kä andå acio twä na mawakiri Jubilee ngwiciria has the best lawyers in this no makigwa matuikire maä thä-inä wa Supreme Court ndoä wakiri no a present å rä a akå present and I think they did an exemplary good job no we wä jaji no rurwo å rä a å ngä enda ndoä ndä ritå kä å rä a kä arä atä rä rä gä tiarä kä numbers kä arä process gå tuä ka matwarire matå hå mao o end no kä å ria kä arä the process atä kä arä kä å ria kä hå thå må no nä ngå ririkana makä å ria atä å ngä ikia kura ä mwe wage gå ikia ria ngä rä ukona nginya wakiri nari hiyo umeleta na problem mwe mwana mwisho mwana ndiye anakuwa ona digwecia nä njarĩtie most of the time jaji wa kĩrĩa rĩ wa Supreme Court rĩ majaji ma Supreme Court marĩa marĩ majority marĩa maugire tũcoke gĩthurano-inĩ rĩ marĩ mana na marĩ laire on falsified evidence formu gwero na gũkũ Kilifi we make sure formu nĩyo kana ũndũ na sign rĩu ĩyo yothe nĩyo ya collected to form what to form the judgment so the judgment was based on a falsified evidence according to you yes according to me wakiri tondu ona ithu tuli haha na uigiriri kire na nigutiriha tratiri hari na njoy ona mheshimiwa ni ukari we have the Supreme Court yes I korwo bururi uyu ndungihoka Supreme Court what happened in 2013 ka 2017 why do we need it tweke referendum tweherie Supreme Court ndegeta kuga tiriri nä tå rabatara institutions iria ciothe tå thondekete thä inä wa gatiba gaka tondå ciathondekirwe ina gä tå mi kä rä a gä atå mä re må Kenya acithondeke nä tå koretwo twä na mathä na maingä må no from 1992 during the elections cia multiparty gå tä rä kwagä na presidential elections iratuä ka challenge cia mbere twonire 2013 na rä tå ronire rä u koguo institutions iria twä nacio thä inä wa gatiba gaka twagirwo nä gå ciätethereria ithi na mbere na gå kå ra na tä gå cienina njoke ngä tiriba njuge atä rä rä mheshimiwa tathi murore election act yugete atiriri election materials no nginya ituke preserved for 3 years election materials ona twaigire includes everything kile kiothe gya tuvuthirwe thini wa elections including the ballot boxes na nikimwiterea augire ne kwenda ballot boxes yerirwo atiriri it's an election material Chebukati araturire na ni arambirie koya ni the Kim's kit kanya mukara mundu abutaga computer kana mundu abutaga kiaro akabia gaikia kura na arauga ni akwambire gucie format nigetha bote gucie buthira thini wa presidential elections ya 26 of October kiri ni riri is that an election material secondly yagira utuka preserved kana bati gutumirwo ringi murabo takoigwina iziatia ati andu ana samatikadi on 20th of October mathie gotiri mogia atiriri come on we cannot do an election the IBC matiri mara procure the Kim's kit no menye technology ni part and parcel of our election infrastructure on kare kurekirie ni part and parcel of the election infrastructure turapata kuimunaiziatia secondly mutiga peg success yanyu ya Jubilee na amendment ile mureka muthenya wa muthi niki ni ndo amendments si mundu no atware gotini na thia suspend those amendments koguo tugaforce kuthi elections on 26 of August October
na wathoria wathondeketwe uria te suspended ni goti mukoro mukimenya baugu at not automatic no nginya all what you have agreed to happen. Thirdly and finally, nigetha tumenya ati nitwa comply na gatiba fully, and most importantly article 138 Chebukati ni athi a gazette maritoma the duly nominated presidential candidates. Na ati gotera atiriri ararira ina gazette mentire yekirwe yakithirono kire getikire nullified. Ne gazette fresh nenda tulikie nawe ne nuguru ulikie tudie tumerete no heka udrona nenda kwamba go correct notion at Supreme Court there are respect to Supreme Court ne respected ona Uhuru the president there are after the judgment au vile netwa tutimetekania nake na kiria na judgment hiyo no netwa mihe gitio na netogucoka ke netogucoka election na gutire mundu rauga ati Supreme Court is not important, is very important netondo oiga tumelire force but information but also Supreme Court de tikuga ati dege criticize. No, it can be criticized. Even the president gets a lot of criticism. Any other Supreme Court must be criticized when it does wrong, but that does not mean it's not respected. Yes. Jega na derito ogedi ugure gari Toyota Kenya ri. Ocemanye na mu polisi parapara ri. Mu polisi akorwo ni arethera gari o mahitia ri. Ma no ginyone mahitia ona ejero ona yuma showroom oguo hario boru tire ne ka itagade twega hario handu hario ne ka hata huri turangi wega oguo neguo andu neguo Supreme Court yekire gari ikiuma Toyota Kenya makirugamia haria barabara Uhuru highway akiuga atiriri gari ino natire ino ndirohetwo wega kugo gari ino toga icokio roke o garage tugi atiriri in Commonwealth countries na wakini oyo oguo Commonwealth country mabũrũri maria mothe maitagwo ma Commonwealth na ni maingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ gũtirĩ kwaiguĩka gũtirĩ kuoneka bũrũri ona ũmwe ũteanĩirie gĩthurano ya president tondũ one nĩ kũĩkaine consequences cia gũteanĩria gĩthurano rora gĩthurano kĩrĩa kĩrekirwo America nĩ kwarĩ na allegations atĩ nĩ kwarĩ na hacking o ĩrĩa atuĩkaga gũkũ Kenya ekirwo atĩ nĩ kĩrĩa nĩ kuma Russia no icio gĩtiarĩ gĩtũmi kĩiganu ya gũkorwo magĩteanĩria gĩthurano ya kũrĩa America. Jugia terere iwe na ugodho wito wa ngorori iwe na kwihoka magotire tutieciragia ati mundu ucindite na kura makiria difference yake na mundu anabaigire kura milioni 1 turuma inyari ati mundu hihi no akiri oguo aeciria ati no atenerie githura in fact the worst ere tweciragia mangika ri ni kuga tucoke ki haria irebaine tutare kura icio nigetha ciiko summation angikorwo manual transmission niyo yaina thina twakiuga atiriri kuri majaji maitaneri jaji roraga watho kuringana na watho uriori na ndĩrejire majaji ma Kenya niguo mahuana maroraga watho kuringana na watho uriori metako positivist positivist maroraga watho uriori o matiroraga beyond wenda ngirora edo arauga ati watho ni problem ya nyirimo kithondeka Supreme Court it is the problem of the executive ne ginyo na tondo ya referendum na maundu macio mothe nitugukoreka tukauga atiriri angikorwo majaji riu wa Supreme Court arenda biu umwerethere ni atia wendaga kugari nikio na tugicenjia kinya ki mawatho maya watho ugi very critical turacenjia ri kana turongerera ni kuga atiriri angikorwo we ni wandikitwo ni IBC ri no kirwo mushara ri no kiaga gusign form ri then you are liable for criminal prosecution. Agikoro oya president era ugire. Yaketa no miaka 15. Gutire bero. Agikoro we ni uratumire tucoke githurano. Ni undu wa one we hihi ni kwenda urendaga kana hihi ni kumenya utamenyaga kana ugetumirwo ni ubataire kwerwo ki ikinya. Agikoro ku sign form 34A oguo mundu akia gusaini ni natuma tucoke githurano ri ukwa kwirwo ikinya niki kiratuma mutuire ati ni mahitia kuga ati mundu ucio ni abataire kwerwo ikinya ria kiwatho tugia atiriri ngirithukirikia primary objective ya mubunge ni gutua ni guthondeka mawatho ni mukoikata Supreme Court oya daracia ni tukariga twakinya hau na ne tukariga daracia na ni Kenya magakorwo magithondeka decisions ati ni magarora biwa maro ya moria atiriri yatu ya mana tutwarithia ni as an institution we don't na tukauga atiriri na tukauga atiriri onokorwo ithuĩ twina thina na Supreme Court ri na twina thina nao etondu ni mateaneirie ocindi witu no tutirauga atengania na ngania mainuke na nikio turerire ngujiri mubunge wa Nyeri town
murata wako ndira mwira atiriri na rero nginya president arero atiriri kichiro wago twara kana itira riri yago bikuga ati maraga ainukiri ekatia eheria na nĩ tuturera nginya nao aya amwe na wanasa uboro wa IBC ni matiga na IBC ni kuri internal mechanism no gojiri kora tweka no nyomwa mutomete athiye tware jira ndogwe twakinya hau ndogwe twakinya hau ngize twaje twakimwiriria kieheria jagika mwaji atiriri demonstration irathi na mbere thĩinĩ wa Kenya ri no nginya tuyurira affect ata region ya East Africa kuria Uganda ni urona gutina stability Southern Sudan gutina stability Tanzania gutina stability Burundi gutina stability na riu Kenya ni turenda nayo tike ni agia na mwaka no riu thaici turaria riu Tanzania ni regete waru wa Kenya ukorogi wanyita kogo riu stability instability ira toko twinayo even mundu etagwa Mechnich ari wa German in German ndo ngiabotire ginya gusneeze kana gwathimuka tondera gwa do not sneeze Metanich will hear. Kogo Kenya tugerekia ndiriri ngega tugerekia na ndiriri tugia githurano nigege kwa mweri 26 gutiri undu kana kindu kana mundu ona president mugathe uru mweyo wa Kenyatta ndangĩgiria githurano gwikwo mweri 26 koguo mundu urecire ni akarugama gĩtĩ-inĩ kia president na nominations ni ciekirwo na ikigazetwo koguo ndukauga ati gazette mendekitwo IBC ni magazette ni maritwa ma andu eri aria magakorwo mari ithanduku-ini mweri 26 koguo githurano andu meharirie na ithu ni tweharirie mwena uyu ungi niguo urona as business community na ndira address mweshimiwa Kanini Kega as business community ethera andu aya haria mareka demonstrations please legislate that is going to be very important so that business is continuous through and through. Say in parliament, because you are the guys who are guiding us in law, say you can only picket and demonstrate around this area. So that we are needy. And again, we are prepared for the 26th. And I'm asking people to come out in large numbers. Jubilee supporters, wherever you are. Mumere kumera na uthio gitaga mundu waku uri ongi uri adaikirie kura muthie ithuothe twikire kura twenda uko twe over 10 million yes asante tukurekeria hau tuge ni gatho nyingi muno Grace favor Mike Nderito and guess nie ndirona watho ucio urugamio kwanza tondu wahota gutwika kihinga kinene Ankairo akauga I'm so shocked ambia meheshio maneno wakili amesema washughulikie kabla ya uchaguzi. Mwaniki Erickson akauga gaitheka muno reke izue twirorere Kimuri twina Soso Rose asanti sana. Goge Kelvin Thegio thank God Jogona Reborn asanti. Mwale wage shogo motoko asanti sana. MCA Karaoke Gojiri akauga hi guys, now that UN has been closed, who is losing? It's unruly students who have been affected in the innocent parents are now weeping because of their responsible children. Joro King, asanti sana. Modogo to Titus Peter Mwaleli akawai condemn these demonstrations. It's very sad to see innocent Kenyans getting hurt. Zakari Maina, asanti sana. Junior wage thogoro akawa Mike students at the university the Makonyoro Vio. Mary Mudoni akawa following on behalf of Inooro Regan members. Wetago Inooro Mwisho members, business members, Honorable Kanini asanti sana. Kauga Peter Mudoga Pemuje Thegio Muno na tuena David from Thika akauga hi Kimuri host Derito and Jenga. My regards to honorables. Lawyer, I'm very angry for the act in Siaya that police officers were brutally injured. Wajo Himogwero, asanti sana, why can't Nairobi University be moved to the outskirts of the city? Asanti sana, tulikiria hau Derito. Nitwakena tumana Mheshimiwa Kanini Kega na thiorore Mount Kenya na Badeas kwa twekana kurathukangia muno gethaka na cie gwaku ngorore ninge tumana muhuru wa biacara Derito Mwangi hamwe na wakiri Ndegwa Njiro na kuria mukuhinja no tumutumire wakiri Ndegwa Njiro oke amwa address tabungi Michael toko tuna process ibagio negati toko tuna matakoro kwa mweno rio tulikiria hau toko tuna tulikiria hau tukinyata thita hindi atabarira ya ukira na Michael tugitiga miario ya Martin Luther King ni kubataraga uge toyo kwa ihinda tarire thĩinĩ wa bũrũri ũyũ asante sana muririkane ati tabarire no yake muri ne gukorwo gicokerwo umuthi hwaini kuma thaa thita cia utuku na icokagirwo o muthenya kuguo angikorwo ndunagĩa na kanya kana mundu ungi mwire kuma thaa thita cia utuku ne gukorwo igicokerwo ni njicagwo Michael Jenga ngauga mutithie thayo mungirore magukumia na ke Jehova